Pozdrav YouTuberi, u današnjem klipu ću vam preporučiti neke igrice za slabije računare. Znači, svi znamo da su slabi računari oni koji imaju RAM oko 1 i 2 GB. Znači, ove igrice možete da igrate ako imate RAM od 1 ili od 2 GB. Znači, kanter, on ne zahtjeva mnogo, dovoljan mu 1 GB. Znači, znate svi valjda šta se radi u kanteru. Postoje kanteri, to su policajci i teroristi koji postavljaju C4, to jest bombu, evo je ovdje. I onda se vi rokate i kada, na primjer, kanter dođe do bombe, on mora da je ukloni, to jest da je defa. Znači, ako ne znate, skinite je, bit će vam link u deskripciji svih igrica. Need for Speed Carbon, znači, sigurno znate šta se radi, sigurno ste nekad igrali, kod nekog drugog, na primjer. Znači, trkate se, možete voziti slobodnu vožnju, možete raditi šta hoćete. Idemo dalje. Znači, Call of Duty, znači, ratujete protiv Amerikanca, ja mislim. Imao sam ja, ali nisam dugo igrao. Znači, odlična igrica i nju vam preporučujem. Onda GTA San Andreas, znači nju možete igrati na 1 GB rama. Znači, nije zahtevna, ali je odlična, znači svi znate 100%, milion posto. Mafija, prvi deo ili drugi deo, to je slično kao GTA, ali nije GTA. Znači, i nju, znači svaka igrica će biti u deskripciji. I za kraj, Euro Truck Simulator, prvi i drugi deo, sigurno znate i za nju. Znači, vozite po Evropi, znači razvozite prikolice, plaćate, znači morate da poštujete ograničenje, semafor, punu liniju, morate upaliti svetla, morate da dajete žmigavce i ta sranja. Znači, ovo su bile neke igrice za slabije računare i pozdrav do sljedećeg.